Рашистлер Северодонецк жеварандaki өз позицияларını пекетмеге тұрыша ве Лисачанск шеріндeki гуманитар штабыны ұжым етті. Бұны Луганск вилаетінің Арби мемориетінің yolbaşçısı Сергей Гайдай білдірді. Оның сөздеріне көре шымды Луганск вилаетінің %95 işgal етілген. Рус истилячылары вилаетінің мемори меркезі олған Северодонецк шеріні қыршапға алмаға интыла. Кеченлері 50-ге яқын рус диверсанты Бахмут-Лисачанск yoluna çıktı. Ama Ukrayna arbilleri onlarını tez yok etti. Fakat Sergey Gayday kaydetkenine göre düşman bu yolga toxtamadan ateş açkanı için gerekli гуманитар yüklerini taşımağa pek zordur. Проехать по этой трассе, ну это так, это лотерея даже не 50 на 50, я не знаю, 80 на 20. Потому что уже все пристрелено. Доехать просто из Бахмута в Лисичанск это колоссальная сложность, колоссальная проблема, поэтому мы находим другие варианты, чтобы подвозить гуманитарные грузы. Учитывая то, что все делает российская армия для того, чтобы просто уничтожать огромное количество именно инфраструктуры, перерезать все пути сообщения, обстреляли гуманитарный штаб тоже в Лисичанске. Слава богу, люди хоть живы. Баш штабта білдіргенлеріне көре, işgalciler Славянск шеріне ұжымны кенеде керчеклештірмеге, Лиман шеріні толысынен запт етмеге ve Avdiivka civarındaki öz позицияларını пекетмеге тұрыша. Донецк ve Луганск yönelişlerinde Ukrayna askerleri 10 Rus ұжымына ұрып қайтарды. Бұның нәтижесінде düşmanның 4 tankı, 2 artilleriya sistemасы, zırhlı maşinası, arabası ve maxsus maşinası yakıldı. Düşmanның ava ұжымына qarşı müdafaa күчлері 5 Rusiyanın Arlan pilotsuz uçucu aletini ұрып düşürdü. Ukrayna aviatsiyası ise 2 kanatlı raketаны ve 10 yengil зырхлы машинаны yok etti. Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Задіяв артилерію та штурмову авіацію по позиціях наших підрозділів та цивільній інфраструктурі регіону. На Бахмутському напрямку бойові дії тривають. Противник безуспішно здійснив спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного. На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Кам'янки, Авдіївки та Пісків. Успіху не мали. Edem Simedляевке Санкт-Петербург'un Facebook sayfasında Rus ordusunun itibardan düşürülmesi sebebinden 75.000 ruble para cezasını belgilediler. Advokat işgalcilerinin polis bölüğünden çıkkanda Ruslan Şambazov yol başçılığında olgan ekstremizmden kureş merkezinin xadimleri tarafından tutuldu. Birazdan Edem Simedляевni azat ettiler ama Polonya'da Serbest İdel Ural cemaat hareketinin temsilcisi Nafis Kashapov advokatına öz yazısında kaydetip paylaşkan yazı sebebinden memori protokolunu tızdılar. Bu yazıda söz Rusiyanın Ukraynaga karşı cenkte arbi gayıpları ve çoktan belli olgan adi insanlarının azaplarga çektirilmesi ve öldürülmesi gibi işgalcilerinin canavarlığı hakkında keteydi. İşgalcilerde bir Kırımlı advokat Nazim Şeyhmambetov'nu tuttu. Ekstremizmden kureş merkezinin xadimleri Şambazov ve Filatov Sözde Ahmedjet'nin Kiev rayon mahkemesi yanında tek öz zenadaş Edem Simedляевni mahkeme oturuşunda korçala bitirgen son advokatını arabağa oturtup alıp ketті. Sözde ekstremizmden kureş merkezinde Şeyhmambetov'nu sanitar kaydelerinin bozulmasında qabatladılar. Sankt-Peterburg'un keçken sene oktyabrının 26'sında advokat içtimai distansiyani tutmayıp koronavirus tarqatılmasının tehlikesini yaratқан. İşgalciler Ermeni Bazar Mahkemesi Kırım-Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov'na ceza çekmeden azat etkenini beğenmedi. Bugün sözde Kırım'ın yukarı Rus Mahkemesi birinci hukum pek yumşak olganını kaydetip Cemilov'ke 4 yıllık hapis cezasını belgiledi. Aprel ayında işgalciler Mustafa Cemilov'ni 3 cinayet boyunca qabatlı dep tanıdı. Sankt-Peterburg'un arbiyedeklerinin alınıp saklanması ve silahının tertipsiz saklanması için ona 1 yıllık hapis cezası ve 35.000 ruble para cezası belgilendi. Sankt-Peterburg'un Rus sınırının kanunsuz geçmesi için 2 yıllık şartlı hapis müddeti belgilendi.
Ама кеченлерде силя сақланмасы вирус сыңырындан кечмесінен бағлы қабатлаулар үшін жезар етілді. Фақат шымдылық ешғалжелер прокурорының талабынен сөзде Қырымнан юқары Рус махкемесі Мустафа Джемилевнан жезадан азат етілмесіні рет етті. Ешғалжелер махкемеджелері Джемилевке силянан тертіпсіз сақланмасы үшін 20.000 рубле пара жезасы, арби едеклерінің қанунсыз сақланмасы үшін 1 yıllık hapis cezası ve Rus sınırından geçmesi için 3 yıllık hapis cezasını belgilemege karar çıkardı. Cemilov özü iştirak etmegen gıyabi mahkeme oturuşları 20 ay devamında ötkürüldü. Dava 2020 senesi barde Kırım Tatar halkının liderleri Kırımga yürüşünü ilan etken son uydurulgan edi. Азапларға ұғыратып, тоқнен қиынағанлар Меджлис рейсінің бірінші муавины Нариман Желял ве аға Қардаш Ақтымовларының давасы чержевесінде соруға чекілген шаат тұтылған сон оны шаатлық етмеге басқа алтында мejbur еткенлерін айтты. Эльдар Удамановның сөздеріне көре, кечкен сене сентябрінің 4-не кечер гежесі Русы жөлжелері оның евіне келіп тентув кечерген. Жеп телефона ве дигер техниканы тұтып алғанлар. Озны есе башына чувал кейдіріп, бірқач саат девамында белі олмаған тарафқа машинанен алып кеткенлер. Сон белі олмаған бинаға кетіріп, оны мағазға түшіргенлер. Сұрғыдан евел, оны азапларға ұғыратқанлар. Посадили на стул, лицом к спинке стула, привязали его ноги и руки скотчем и в области глаз также обмотали скотчем и начали допрашивать касательно обстоятельств, связанных с некой там трубой и подрывом. Он сказал, что ему это ничего не известно, после чего они, как он сказал, применили в отношении него пытки, то есть били током. После этого он сказал, что он готов подписать все, что угодно, все, что они ему дадут, только лишь бы не ощущать вот такие вот болезненные пытки током. После чего пришел человек с, как он сказал, с полиграфом, и начали они его допрашивать на полиграфе. Естественно, это все было сделано не добровольно, то есть под принуждением, никакого добровольного согласия он не давал. При этом показания, которые имеются в материалах дела, он также сказал, что он давал не добровольно, а вот под принуждением. Кечкен сөзде махкеме топлашуында Қабатлав тарафы желп еткен да бір шаат. Шевкет Усейновта башына чувал ве эллерінде келепчелерінен шаатлық етмеге мejbur олғанını білдірді. Бұдава бойынша Қабатланған Асан Ақтымовны да токнен қиынап газ борусы патлатылмасында Қабатлавыны өз бойына алмаға мejbur еткен еділер. Дава бойынша шаатлар Одаманов и Усейнов сентябрінің 3 ve 4 күнлері Нариман Желял, Асан ве Азиз Ақтымовларнен берабер бір күнлері евлерінден қырсызланып, белі олмаған тарафқа алып кетілген еділер. Бір күнден зияде ишгалжелер ақрабаларына қырсызланғанлар не ерде олғаны ве олар насыл сыфатта тұтылғанына хабер етмеді. Фааллер қайдеткенне көре шаатлардан Нариман Желял ве аға Қардаш Ақтымовларға қаршы кереклі шаатлық күчнен алынған сон оларны ФСБ даресінден азат еттілер ве бірден кенеде яқаладылар. Санкидерсін янларында шақысларыны таздықлаған весиқалары yok екен ве полис қадемілеріне бойсунмағанлар. Ишгалжелер махкемесі екісіні де 14 ве 15 күнге апсханеге ташламақ қарарыны шығарды. Азат етілген сон Одаманов ве Усейнов қырсызланулары, қайда тұтылғанлары ве олар азапларға чектірілді ма, yok ма айтмаған еділер. Бұтын жебе сызығы бойы ұрушылар пек шиддетлі олды. Бұны Мудафа Назирінің муавины Ганна Малер білдірді. Ворог штурмує позиції наших військ одночасно на декількох напрямках. Попереду нас очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби. І треба розуміти, що це війна, і, на жаль, втрати з нашого боку неминучі. Ама Украина тежавузже девлеттен барышы қаққанда хайынлік фикірлерден вазгече. Ганна Малер білдіргенне көре, Украина халқара топлық тарафындан танылған сыңырларға қадар өз топрақларына бұтынлей азат етмегенже көрешежек. І оборонці ДАПу,
і оборонці Маріуполя. Це яскрава ілюстрація нашої нескореності і прагнення до свободи. Ці героїчні епізоди російсько-української війни мають бути постійним нагадуванням тим, хто на 4-му місяці нашої боротьби знову дістає із ганебних мюнхенських шухляд зрадницькі ідеї про умиротворення агресора. Цей безсилий пацифізм ми відкидаємо. Україна боротиметься до повного звільнення наших територій у міжнародно визнаних кордонах. А зберегти обличчя Путін може, забравшись геть з наших територій. Беш танкве ондан зияде зырхлымашнаны yok etті. Десант уджым батальонның баш сержанты өз күчік арби бөлігінен берабер душман техникасының насыл yok еткенін тариф етті. Танкқа қаршы комплекслерінен силяланып, рус силячыларыны авла башлады. Перша, хто на нас виїхала, це БМП, яка летіла, пролетала через мінне поле. Я одним пострілом з РПГ влучив, за день підходив до кінця і виїхала на нас, виходить, БТР. БТР, походу, кишемний, не знаю, командирський, тому що не бойовий, там не було КПВТ на ньому. Влучили по БТРу, по передку, БТР зійшов зразу з дороги, зупинився. Ми з товаришем по групі вискочили туди зразу і вступили в бой. Він з правої сторони, я з лівої сторони, звідти вибігло. Два військовослужбовці вже потім, як ми бачили, випало перед цим. І 4, якщо не ошибаюся, успіли вискочити з БТР, зайняти позиції. Поклали одного, поклали другого, поклали третього, 4-го і 2 взяли в полон. Башта аскер истихбаратта қызмет етеді. Соны се танкқа қаршы ракета комплекслерінен ұжыметілген рус танклары насыл алевленгенні көріп, Джебелин комплекслеріні идаре еткен арбилерінің группасыны құрды. Олар пускаларына донатып, истихбарат малюматына топлаған сон, душман техникасыны yok еті башлады. Бачу картину, танк газує і газує за ним вроді би 7 БМП. Б'ю по одній БМП, промах, десь видно якийсь щось, там не знаю, промах. Б'ю другий раз, розривається, одна БМПшка розривається, заряджаємо третю ракету, б'ємо третю, підбиваємо третю ракету, загорається. Довольні перші постріли, перші враження. Баш сержантның бөлігі 5 танк пияде әскерлерінің 4 машинасы везірхлы ташыйжаны yok етті. Оның девлет мукафатлары бар. Кеченлерде еркек жесарет ве қараманлық көстергені үшін шахси силе алды. Русия Украин деңіз лималларында қыршавда болынған четел кемелері үшін ешіл коридор ашқанын білдірді. Украина силалы құбетлерінде есе ешғалжелер тарафындан ола білген провокациялар аққанда тенбейлейлер. Февральнан 24-інде женгнің яңы фазасы башланғанынан берлі Украина деңіз лималларында рашистлер қыршавға алған 70 четел кемесі болуна. Сөзде Русияның гуманитар меселелері бойынша координация штабында Азақ ве Қара деңізлерден yollar açılması hakkında bildirdiler. Fakat Ukrayn ordusunda tahmin etkenlerine göre raşistler zapt etilgen Ukrayn artilleriya katerlerinde bulunup onlarga ateş açabili. İşgalciler Ukrayna'nı itibardan düşürmek için Ukrayn bayrağı olgan gemi yardımının провокация yapabili. Можуть бути провокації. Тому чергово звертаємось до спільноти міжнародної. Багато залежить від вас, не лише від України. Україна сьогодні так виконує надзвичайну роль. Зберігає мир у всьому світі. Тому треба бути дуже пильним, дуже обережним. І розуміти, що ворог готовий на все. Перевдягатися в нашу форму, використовувати наші катери. За певною інформацією, до Зміїного вже таки притягнули з Бердянська. Все традиційно, методичка Кремля не змінюється. Блокта ашқане кенефе душ одасы бар. Боле модуль евлеріні рашистлерінің жанабарлығындан çok zarar көрген киефилетінің бұча шиырынды құралар. Мында işgalcilerinin ucumleri себебінден evlerini ғайып еткен 350-ге yakın insan vaqtınca yaşayacak. Odalarda 4 kişi için yataklar ve başka gerekli mebel var. Modul evler kurulgan son ular elektrika, gaz ve suvnen temin edilecek. Bunun maliyevi yardımcısı ve mesken bloklarının teslim eticisi Polonya'dır. Böyle evlerini Ukrayna'nın çok regionlarında, şu cümleden Lviv, Чернигів ve Kiev vilayetlerinde inşaat edilir.
Наша функція – це зібрати повністю всю мебель. Виставляють монтери – це зовсім інша фірма від модуляра. Ми виставляємо тільки мебель і монтуємо. В принципі, після нас можливо заселення, якщо, звісно, місцева влада вспіє провести світло, підвести каналізацію і, можливо, вже заселення.